پارێزگەها دووکێ دەڤەرەکە چیاییە وڵاتی زێدەتر پێدوی گازا سپیە لە وەرزێزستانێ هەیەما چەندین ساڵانە گازا سپیل ناوە سەنتەرێ پارێزگەها دووکێ نهاتیە دابەشکردن وڵاتی ژی نەچارن ji بۆ خۆ گەرمکردنê gaza bazirganî bikirin. Ev sê çar sala vê hikûmetê vê desalatê gaz ser şebê daweş nekiriye. Ba bu qeyranin qeydî naket qeyranin em ji diyal qeyranan e. Bes ev qeyrana ne ku bes vê qeyranê da me ew dîken darêjin ser milêt feqîr û jarî. Xwedê qeyrana me na kevîte qeyraneka mezin ku heke her malekê bermîleka gazê bidenê. Em hêvî dikin ji hikûmeta xwe hêvîdarên ji desalatê çavê xwe bidete vî milletî çavê xwe bidete va feqîr û jara gazê da beşke ser feqîr û jara da. Newekî deve sê salan û nedaye kesekî bes dina gund da her xelk vê gavera berxeda alema vêrê bitilat kirin. Yanî bi dolkê spî 25,000 dinar min bi xwe dolkê kirî 18,000 dinar vê sirêtir 800 dinar vê 180,000 dinar vê vê de alemê çi pê çê be alem çi bikir pa. Serokê Lijna Sutemê civata parêzgeha Duhokê dete diyarkirin ku ev nafta ji bo parêzgeha Duhokê dihêt têra welatiyên parêzgehê naket. Alem ev sala tên siyara gazê dikin sara gazê 170,000 ye bazar dikin nakirin giran e bî çi ev sala giran e o par erzan bû par 115,000 bû ev sala 170,000 ye eger gazê tewzîh kin ihtimala gaz bête xwarî eger hikûmet gaz tewzîh ket gaz dête xwarî. سبارت اف غازات اتدابين كرن طبعا رجاكا جلكا كيما يعني روزانه حت يعني دورة 108,000 لتر كيت غازت كهنا دوكي وكا 3-4 سيارات اگر بفيشي وظيبه راسته وزير بيشتن ما 105 مليون لتر قال حكومه العراق طبعا ما اتفاق ياكري وما ركفتني هاي دابينكن بس شرطنينا تركفت نكسر ورقي هبتن شرط اوه کاجه میکانیزم جبه‌جی کردن و رکفت ندید چوابن اگر ویشی وازی بهتر یعنی رک بکن 500 روزدی اف گازهات یا دست نشان کردن ناگهت همی ولاتیا. اف سالال پس سالا بوری بهای گازاس بی بلند بویه. یک برمیل 170,000 دیناره و ولاتی داخل کن که گازاس بیل نوا سنتری پارێزگاه دوکێ بهت دابش کردن و جبوه چندی که بهای گازه بهت آخر نوا بازاری. وتین محمد بادینان میدیا دوک.